Kinya kethera gwa kagita ekuru ni bethirite bakirombwa guciandikithia na ikundi kenda kugwata utethio bwa thirikari. Gikundi kia ekuru na rietwa Gaicogi kuma Maite ikirwa nari baugite bo gutikio bona kuma kiri thirikari kinya kethera ni bethirite bari gikundi kwa miaka 12 ni bakuromba mubunge wa ekuru Elizabeth Karambuka Ilemia kubariungira ni kenda kuandikithia mateta jao. Kakimuteki na ripoti tariria kenda gutigire ekuru bakuona kamutu na ana baona baturi bakuthoma bwega ekuru kuma ntere mwanya cia Maite iwandini akirwa nari bauthuranite amo na kurutha gikundi kaingo batigira bakwibukiria bo kibo. Gikundi kigetu itutethanagia muno turi ekuru ituikanairia na skuru ra na form 1 ontu jabugatega tukario enjire imwe ibatu tukwendaniria tukuguranira tukuthomithia na ndituikanairia skuru ito supportanaga na table banking ituguranirite kinya itangi ituguranirite tungondu andi tuona itubati kwitha twina ng'ombe yeria ikia tumitwagitire Gaicogi rire mwekuru ethirwa ena 50 we ungi ena 500 itugeragia gukiria uria kinya wina 50 we akethirwa kiwango kimwe kia uria wina 500 kendo ontu buria akomba kuthithia twethirwa twire bwemwe bati twambiririe kundi ki mono tugurwa nturene je twatura kwiririria ikundi twone ekuru baba okurakura uria bagwita na mbere tukaiririria indi ria twacikire amwe twerana 50 ira tukona ibarugene na tuthurane amwe ati tuti stress jacie twacitite ciikuraga ana betu atukuthomithaniria. Mimi mwenyewe nimejinua sana. Hakika na washukuru mahali nimetoka na mahali nimefika na shukuru. Iromba rinene ria ekuru babakire atongoria ba thirikari ya kaunti ya Meru ikariungagira ekuru ta baba nontu bokibo batigukira bura bakwenda. Anene babetu tabakairemia bomba gutu support tomba kuma aria turi tukinyeta garia riu ringi kairemia mami wetu akomba gutu support aturinga njeki na tubesa tu tukwezanwa tomba kugura ng'ombe mwekuru akethena ng'ombe we ikukugwirwa gwetu ciontu tomba gwita kuraza mwekuru akethira ari mbisi kinya ofisa bau itukuromba riri romba bakomba kwija kibatwi batwitana tugeta kuraza tukarama tukona ng'ombe tukuririra tongeria atiri ibeja na mashinani na mashambani bategere ekuru ta baba baguciumia guciukiria na mono beja inya batu advice ikundine bibietu. Iromba ringi kiri ekuru bara batari ikundini bethungirie kiri ikundi kenda mawega maya kuma kiri thirikari bakagunikiro. Kuromba kinya ekuru bau bangi wensetu bari nja be misi yetu bari haindo bakaumira bakathithia gikundi ja giki nontu kwaria umuti mwana omwe ekuru o Gaicogi withagira ari nja na bona ndi bakomba kunjoini ja gikundi kagetu bakathomithia na bao na misi igeta kuraza ugategere ekuru bara bati ikundine ana bao ibokara bakinga wa skuru kotho ing'ombe te tukwenda kugurirwa ari moto atatu agurirwa nukuga bakiaria miari so ndiromba ibaothurane amwe ba form ikundi tukija kwa device beja nyabo bakaigagua uria tukwirwa baritie buburira bagukungwagira miaka 10 kuma bakurutha gikundi giki kiao kia Gaicogi tukara miaka 10 na ruga tukungwira kuthia miaka yetu 10 tugikundine giki na itugwiritwe muno tukarize ekuru baba bagikundi ga Gaicogi kuma giciumbunge kia Mburi ngiripotera Weru TV niukambitaga Ki Mutegi.